گریه زاروکەکە ئەفرینی لە دبستانەکە باژارێ قامشلۆیە. زارۆکەکە کۆتەمبێزا باوێ خۆدا قەت هێمن نابە. هەر باوێ چ دکە گریێ وێ ئەلاو ناوەستا. ڕۆژە 19 مەها چلە سێلا هەمبێزا دایک و باوێ خۆدا بوو. دەما کۆماڵبات سەدەما شەر جڕەقایێ بەر حەسەکێ بە دڕەبیە. درێدا کاروانێک کۆچبەران کە تەبەر ئێریشا چەکدارێن سەر بە حکوومەتە سووریەوە. دە ئێریشێدا دایکا سێلا ژیانە خۆش دەستدا بێچەکە سێلا دخوینا وێ دەما. بۆ خودێ ئەم دە عەرەبێدا بوون ئەڤجینا مژی پش عەرەبێ بوو ئیدی داغێ قورشین دەهاتن وەحشیەت ئیدی مەخوا قەڵباندن ئیچم ماکینێدا سەرخۆ چادر ڤەگرتە بوو هەو دایکە خۆڤە دە پشتدا ڕوونشتە بوون ئیدی من وەنا حەمێز کرد مەگوت بلا ئەز بم نەهەو نابن تەمام ئیش بەر وی ژی ئەنو شەهید ئەنو قورشینێ وی ئش طەرەفێ قولبەدا هات قورشین li serê wî ke ê he dayika keçikê. Heta beriya 5 rojan sêleya pêncmehî şîrê dayika xwe vedixwar. Lê niha ev şîr ne bi tam û ne bi bihna dayika wê ye. Ceneza mehaniya hat meşfa Hesekê ê wetanê. Ji me re gotin got heval ji ber ku rewşeya vala nebaş e temam hemû derketin çeperê birîndar pirin. Em ê birîndara muelecekin lê şehîd em dixin beradê hetanî gerewşik aşkere nebe safî nebe em xeberê bidedin. Wî dî elviderê me hevna bû 6 roj em elviderê ne Çîroka vê zarokê dilê mamosteyeka qamşlo hejandiye. Ku car bi car lê xwedî derdikeve. Dema gom hatin me rewşa sêla jî nas kir zarokeke temenîna pêncmehî dayikayê na jiyana xwe ji dest da. Em hatin em buwar bûn alîkar rastî hestê me gelkî em pê îşiyan dema ku me rewşa sêla nas kir. Ez dixwazim ez bêjim hemû kes bi zarokê me re bibin alîkar komkojî bes çê bibe her kes vegerê malê xwe jiyana xwe bi xweşî derbas bikin. Li pişt her malbatek û zarokekê ji van koçberan çîrokek heye. Dibe ku çîrok hemû ne wek hev bin lê hemû dilhejênin. Hesên Umar Rûda